Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Matinda boduga fennennama adi veli vesnennama datulweriya wudu qurani kinetto ade mifada halate ga wudu kurmaki datikame notana kurawena kame ehenkamun islam dinuga miwani bikame duedde wafa suratul hajj ge hadde awwala ayatuga man allah hikra wafa وما جعل عليكم في الدين من حرج adi dinuga udugu gemwa datikame ekalange tebanu machaka nulabate mifada halategga datureriya amal kuradana degote ilmarin bayankodde wafe furatuma godaki matinda boduge gondiga alafa futiga hirafu surinama ein tayammum kurun diwana godaki evves hirafu nennama taharataka nula namat kurun ei ene taharagu makuladana ga nuati سورة التغابن يسولنا الله يكبر بافه فاتقوا الله ما استطعتم فيتبام من القلدان بوركن تبام الله التقوى بالواشي يترحاس حالتك بلالا جمع كروي نماد فهو نماد وقتك فهقل مثالك منذر نماد أصر نماد وقتك نتمغر نماد إشاء نماد وقتك واغ بدرك فيبك غانما فسكو جمع كرم نيغن واغ بدر فيبك جنماد وقتك أدا كرم جمع كروي نماد النما مثالك أصر نماد مغر نماد إشاء نماد فتس نماد adi fatis namada mendur namad fada namad eenaga halata gota namad kurun wallahu a'lam.